Sithatha lelithuba siubuholi basenyoneni yaseMadadeni kuba sizibongele inhlanhla enkulu kangaka esiyenzelwa inhlangano enkulu icebo lethu. Samukela namhlanje isipho besingasilindele umnikelo abasinikeza wona wezinkomo ezintathu. Asikaze sesikubone lokhu kwenzeka. Sithi siyazibongela kakhulu ukuthi basinakekelele izindimbane zabantu abeza la kuleli bandla ukuthi na kanjani singabuyele emuva singazange sikuthola ukuyethunjeni. Sithi ke siyakubonga kakhulu lokhu enisenzela kona. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu aphinde anisize anenzele ukuthi umsebenzi uthuthuke. Ibandla sizoloku siligqugquzela ukuthi na kanjani alwathatha ama services alenhlangano enkulu kangaka ekwazi ukuthi itshale emphakathini esikuwona. Siyabonga kakhulu, siyawamukela ke lo mnikelo omkhulu kangaka wenkomo ezintathu ezikhona la ngemuva ababhizi bezisebenza njengamanje. Siyicebo lethu ke siyaziqhatsha kakhulu, siyaziqhenya kakhulu ngokuthi bagcine belitholile usizo ukuthi abantu abazothamela inkonzo ephasika bakwazi ukuthi ke bakwazi ukuthi behambe bethole amanzi okuya ngasethunjini phela. Siyabonga kakhulu ke siyicebo lethu ukuthi sikwazile ukuthi kube impumelelo ekutheni sibanikeze usizo lo lebebelicelile. Siyabonga kakhulu.